Ja, vi le tua I le nei tula fiafi. Ja, si le vi inga mal faftai le tua. Ja, ilona lofa malona ngale lei. Ona o le ola ma le malosi o lo tātou maupea I le aso ma le aso. Faftai fo I le tua. Ona o le nei amanoa tā ua maua fape na ona toe. Pa ea ina tuai ma pa alo e tātou po kalama I le nei aso I lungo te penga whailangi. Wa tari tonu ne anganga ana ne aile alofa o le atua malona anga le leia I tātou se man tātou te le fei loa I le nei aso I lungo tātou po. Po I lunga foi o te penga whailangi le nei aso. Le ave ele vi inga malwhaftai I le atua ona o le avanoa tā ua. Le ua tātou fei loa I lumo nuu ai leo tua nuu. Ne ngata hoi lea whaftai I le atua ia ua whape nā ona mai ala ne nei fo I aso matanga fo le nei vai aso I au manga luenga whaftai I le atua I lona pui puinga ia te oe maa uma I tātou uma I le nei aso o tātou whiangai I manga luenga ia le ngata I ngā luenga ia o te tonu fo I o a inga ia o lea ia ave le vi inga le atua ia ona o mea sili ua ia whaia mo I tātou. Ia manuia nei aso fua. Mua fo I le nei o le nei masinga. Ia le wa afa tausanga le tātou savaringa. Na tai le tua ia nei masinga tele ia ua tātou maua pea le ola ma le malosia maua tātou aulia mai. Ia le nei masina fau. Ia masinga longa ono nei o le nei tausanga. Ia ua afa fo tausanga. Ia whaftai le tua. Ia olo tātou maua le ola ma le malosi. Ia te tonu foi le nganga ia telefo nisi o tātou ai o mahani. Ia ua whai ni ronga. Ia ai whaftai le tua ia olo o whapena olo o tātou maua pe le ola ma le malosi e ui ia ina se. Ia ile wala aupa ia le tua I te tonu o tātou ai. Ia ai le whai e o tātou loto po o so tātou manao. Whai lava le fina ngalo le tua. Ai whaftai lila I le tua ia. O le tātou te maua pea le ola ma le malosia maua tātou aulia mai hoi. Le nei aso. O le ia, whamanuia le tua, whaftai le tua I me uma, whaftai le tua. Ia, o le o toi tātou whelua I lunga o tātou pokalama o le Jesus is the Answer broadcast. Ia, I le nei aso ngpua. Ia, a vere nei taimi o te whaatalo whaatuai. I pa ia o le mamaru o so tātou watunu tupu mai. Tātou watunu I le nei fiafi. Pa manuia whaatalo whaatu por kalama I le nei fiafi mo o tau. Ia e ngata I lea ia whaapea le. Nga I whawhia ngainga. Pe oi o tāna lei. Ia I sunga I whawhia ngainga mo o tau whale tua. Pa por kalama whaatai o tau hotalo. Tau e le tua o tau sa ili le aso ma aso. Ia ngale lawane o le tua. Ia wā nganga o tātou tangata ina ia whape nā ona wha malolosi pe I le tua ma whai ele fina ngalo o le tua. Taifo I la o tau unsa I le ngā luenga. Ia e re whaingo fia la o tau ngā luenga. Ia e malo lava le unsa I le ngā luenga le tua. I le neo langa o tātou ola ia o tau fia e o tau e whai ma leo mā moe. O whai o tau masui o le tua. Ia e na te tau le la ia. Papa i o tau. Ia e le ngate lea. Ia o te fia whaatalo whaatu. Ia I sio whai whiau. Sio ta maa whana I o mātua whale nganga. Sio ta maa I a Wesley Satake.
ma le falitua ia tau wā, ia i le nea fiafi whaatalofa atu po kalama ia te urua, pastor and tina, whaatai la urua no fotalo a wā tātou po kalama, whaatai fo i le upo le tua lo o lua launga ina, ia a wā fo i o mātou wola whaalea nganga ia ina ia, ma pena ona mātou malolosi i le tua, whaatai fo i la urua no fotalo o lo a inga, ia i le aso ma le aso le whaatalo whaatua i po kalama, ia i le ne fiafi. Ia ia whaatalo whaatua i le ne fiafi. Ia i le parcel ta po kalama, to fine ia fina, Wesley i le ne fiafi. Fina, oi ue i le ne fiafi. Fina i whamanuia le tua ia te oi. O mana tua te pia oi te whialo. Whaatai lo maloso to le toa o lo loto tau mawhita uli mai o le tino. Ono lo le nia fo e tua ia te oe to fine o le pas. Ia o fi oe ma wha maru si anga i o mātu tangata. O whai fo i oe ma wha manuia ia te a ua ia. Mo wa ua ia. I le tato mawhtanga. Whaftai lo loto marosi, whaftai to lo loto. Wha manuia tele le atua ia te oe talo pe i le atua. Nga ia fo wai pele marosi ia te oe to fine. Maua pe oe le marosi o le tino. Ia pe na fo i ona. Ia wha malolonga le atua ia te oe pasi ia po le to fine. Ia i le nea fiafi lea. Patalo whātur po kalamo le Jesus is the answer ia te oe pasi le nea fiafi. Ia o i patalo whafoi. Ia i le nea fiafi. Ia o tina sino si o tātou timo. O tātou tina matua, tātou tamā matua. I le nea fiafi, whatalo whātu lau po kalama ia te o tau nea fiafi. Taila o tau tapua inga. Ia e le ngata leo la o tau talo. A wāwhau tama whanau. Ia o whia ngai mga aluenga. Ia man tau singa o la inga lea whatalo whatu ai po kalama. Ia i le nea fiafi. Ia te o tau whatalo whatu fo i paanga o le nea po kalama. I wo a inga wo mai masani. Ia i lungo o tātou po kalama po whia lama se mea wo e. Ma ua mai ai ma e mata mai le nei po kalama. Whatalo whatu po kalama o le Jesus is the answer. Podcast i le nei a fiafi. Ia, vi ia le tua whaftai le tua ia o leo o tātou mafuta. Ia whaamaloa tu fo i ia tu le ia ono o le whamanatuinga o le sisi ngā fua tātou atunu i Samoa. A wale tu to tasi o se o tātou atunu. Fia kausanga ongo sunmal wha. Ongo whātau sanga ia o matua. Ia o matua si tātou atunu si tātou malo tu to tasi o Samoa ia. Malo lau lon sai. Mana ia fo ile mata atu ile to tele tumtumo o nei tangata e atu nei atu nu mamau to e atu Samoa e wha manatu lau tu to tasi matango fie mea uma aftai ile atua ia ua papena wa ulia mai le ono sun man whātau sanga e talu tu to tasi si o to tunu Samoa ia whatalo whātu ma moli atu o lo whaanga o le pokalama o le Jesus is the answer podcast ia ele nea fiafi a wasi o tātou nuu i Samoa le whamanatuina le ono sun man whātau sanga tasi ia o le vi inga ma le whaatai e momoli lava i le tua. Amen. Ia o le tātou pokalama i le nea fiafi ia e le umi se tātou pokalama. Ia tari tonu o le tātou o i le upo le tua le upa marosi i le nea fiafi. Awane i ngalo share le tātou pokalama
le ngata i lea ia subscribe le tātou YouTube channel ia i le lunga le tapa o le ngawa share ko le link o le tātou YouTube channel right in the top of le ukala me le description ia le ka ko YouTube channel ngalo ka ngwa kiliki ia mai ka le subscribe ma share ma like le ka ko kalama le ia fa manuia le tua ia i le ne fiafi ia te o tō uma ia o lo lang sua ia wanta te po kalama ina ia fa pe nao na fa ala wi te le atu po kalama ina ia al watu le upo le tua ina ia so le lang ia upo le tua ia e a ngā fo i fa malusia i o tātou o la fa le nganga amen ia te tonu ia o le fotoa mai e atu le aso nafi ia o le sapati sa tātou o le lotu ia au te tonu ia e inisio sa le mausia vano e alu le lotu pe asi le malu o le tua ia le ua o ngali nei aso tātou pokalama i tātou te whaasoa i le upo o le tua ia e whaamalusia e fo i lau tangata i le upu le upo o le tua i le nea fiafi o le ia whamanuia le tua i lau whaalongo i le nea fiafi pe ono whai i te le se tātou upalosi le aso te whaalangolango i le nganga pa i o le tua ia a wā fo i se upu e a whapena o le awhai ma tātou whaamalosi nea fiafi ia e whaamalosi ia te oe le uso to hile ta mati na o ia maainga i le nea fiafi amen ia ole afu ole langa male vaitau e ua tātou mua tele a me tutupu tele a me tutupu mese a le afu le a inga mese a la inga o le atua ua tele na sauā ma whaiwhi tangata i le a inga o le atua i le vaitau o tātou iai tusa o le ua whailo me ua lata le taimi ua lata le taimi e atua ua lata le taimi e a fio mai e Iesu Keriso ona o le tele o mea o tupu ua whapena ona sauā ai tangata i whanau o le atua po o tangata o le atua tātou whaalongolongo i tau o lo tupu nei i ra elu ia ma isi ia ona o le mea ne tasi ona o le sauanga o le ainga o le tua o le tua ia o le tusi a mo mai tanto pa mau o le tātou so ne lo o mai le matai o lima pa i osfulu se tun malua pai mai Amu'ia e sa ona tunu awa e o lātou le malo le langi Amu'ia tau a lātou upu le anga ma whaasauā ia te o tau ma lātou tua ina pe pelo o tau i mea le anga uma ona o tau oli ma fia lava wa o i le langi lo o tau i teli a wana whaapea ona tau whaasauā i perika e na mua ia te o tau amen Matthew 5 verse 10 to 12 is God those who were doing right, for the kingdom of heaven is theirs. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you. Say all sort of evil things against you because you are my followers. Be happy about it. Very glad. For a great reward await you in heaven. And remember, the
prophets were persecuted in the same way. Amen. Ia le tua Pe mai Amu'ia e sauāina ona o le amiotonu. Awa e o lātou i le mālo le langi. Amu'ia o tau pe a lātou upuleanga ma whakatauā i a te o tau. Ma lātou tuina pe pelo o tau i mea le anga uma. Na oa, ia o tau oli ma fia lava. Awa oi le langi lo o tau i e tele. Awana whapea o na lātou whaasawa i perefeta e na mua i a te o tau. Amen. Fa mai la i o le tātou upu au tūna i le nei afiafi. O le tātou whaasoa. Fa mai. God bless those who are persecuted for doing right. Amu'ia e sauāina o le amiotonu. Tele i o mea nā le ututupu le teimi nei. Amen. Wa tele na sauā le a ingo le atua i le teimi nei. Tele na whai tala tangata i a ingo le atua. Langa marsuinga fau le wa iei le oranga le utatua iei. Ua lata ua o i le taimi o le atua. O le taimi ne ua tātou iei ua lata le taimi o le atua. Ua mata ua ma losi ma sawa le sau o le ti apolo mo na fidi. E whaaleanga ma whaasese i o tangata. Amen. Alai whai mai le upu, Amu'ia e sauāina. Whai o lo sauāina oe ono le ngaluenga le atua. Amu'ia oe. Amu'ia oe. Pe a whai wa sauāina oe ono le ngaluenga le atua. Amen. Ai whai mai e whai o tau mamalo le langi. Amen. O longo winga, e le o i le ngaluenga le i le ngaluenga le atua. E iai le taui. E iai le taui ai le tau i o rou whaapale pale. E ai le tau i o rou whaamaoni. I le ngaluenga le atua. O le whaonga inga o e le atua e whailo na ngaluenga. E ai le tau. O lea, pe mai. E o i la tau le malo o le lang. E te maua le manui e whaava. E tātou te maua le manui e whaava vau. O lea. O le ola e whaava vau. Amen. E Amu'ia i tātou pe a upuleanga ina i tātou. Amu'ia i tātou pe a tua ina pe pelo i tātou. O mea leanga uma wa tua ina i oe. Ona o lounga i le ngaruenga o le atua. Ona o le whaonga inga oe le atua. Ona o lou tau mawhai e tā la i le mea moni. Le upu moni. He mei Amu'ia oe. He mei e te tau ona tātou oli fia lava. O la luenga e atua e le whaingo fia. E le whaingo fia le ngā luenga le atua. E taimi e fia mai ei wainga ia te oe ona o launga lue ma le wha maoni i le whaino o launga luenga i mo le atua. E taimi e le fia i o wō ia te oe. Aisia, ona o le o lau whaia o le mea moni. E taimi e amu mai ei tangata ia te oe. E taimi e amu a ia tangata o lau a inga ia te oe.
E taimi e tau se ina i o e se mea e te rei whaia. Ia e maua le on sa. Ia tātou maua le on sa. O ki ngā mawhainga tā le ngā luenga le atua. Ia tātou maua le on sa. Tātou maua le on sa. Tātou mapapau. Ma tātou pātua tua i le atua e tātou te maua le manuia. Amen. A e saula e avelo wola i le atua. Ma toi tu ina atu lo o tangata i le atua. Ma toi whaafo wina lo o lang. Aua ne e manatu e te le petau i mwhawhitau. Aua ne e manatu o le a whaing o fie uma mea uma ona o lea. Ua a vea oi matangata fau, ua vea oi matangata taritonu, ua oi matangata ua alofa e atua ua suina e le atua lo o langa. Ona tātou whaapea ma e whaapea i o le a whaing o fie mea uma. No. O le sau i le atua e whainga tā. E whainga tā le ora wha le anganga. E whainga tā ona e whaia le ngā luenga le atua. Aisea, ona e tele mea se ma mea wha tau se ma mea le anga o le a wha pēnā ona tātou sa ngai e. Amen. E le whainga o fia le ngā luenga le atua. E le whainga o fia fo i le ora wha keusiano. Le ora wha ora ina. It is not easy. Alepe mai Amu'ia. He sauāina ona o le amiotonu. Ona o le whainga o le amiotonu. To tonu o lo ngā luenga. To tonu o lo ainga. To tonu o lo nuu. To tonu o lo e kalesia a sauāina oe. Petua ina oe me se ma me pepelo. Pe meia, Amu'ia oe. Pe a whai e te ono sai. Pe a whai e te tū mau pēa i le atua. Amu'ia oe. Aua e o i tātou i le langi. Le taui. Le taui e whamaoni. O le taui e le ono sai. O le taui o le loto maualalo. O le taui o le loto alofa. Amen. E tātou te maua le manuia i le rai whaapau. Amen. May God bless those who are persecuted for doing right. Pei o le taimi nei le tātou te wā ai ei. Ki tātou o tinu ma tātou mata atu i lungo te penga whailangi. Wa tuwai wa whai le tau tuwai o ai o oe lea na tupo ele mea lea. O oe le whaamaoni, o oe le ngai e whaia, o oe ngai e mata. Leo tātou te wā ai. Ai whai mai. God bless those who are persecuted for doing right. Pe mai e whaamanuia lea tua i le tangata. Ua tua inga per se tangata. Po le tangata ua sauāina ona o le amiotonu. A whai ua e whaia se amiotonu. Ua e whaaleo le amiotonu. Ua e whaia le amiotonu. O le ato tele tangata o le a feita i ate oe. Mana tua fo. A iei se me whaalia. E iei e kua lakwa i kua mana me se. O lo ta unga mawhaia o le mea moni. E iei i whawhita auli o le mai i tua. Amen. Le hainga o le atua. Aua ne i o tātou popole. Aua ne i o tātou whewhewhe. Pea hao na whai mai tangata o le lanorangi i a te i tātou. Amen. Aua ne i o tātou popole i ai.
My God bless you. When people mock you and persecute you and lie about and say all sort of evil things against you because you are my followers. May Amu'ia le atua pe a o na whai mai tangata i te oi. Ona ua avea o tangata ua e sau e te moli mau le upo le atua e te moli mau i tangata i le alofa o le atua e te moli mau tangata i le suafi sukiso e ao i a tātou na tātou talia ma avea mo tātou alii mo tātou whaoa. People gonna start talk. People is gonna start bringing you bring back and talk about your past, your life that you used to be. O mea ia o le a tupu. O le a tau whai tangata o le a tau whai tangata e tō oi lalo. Amen. E whai mai. E whamanuia e le atua i a te oi. Pea o na ulangia o e tangata. Pea o na whai o e tangata. E ulangia o e. Amen. Le mea tangata o le a whai i a te oi. O le a to telefo nisi o a inga o le a le to e fia i a te oe. Nisi o wo e le to e fia wo i a te oe e le to e fia mai i a te oe. You're gonna start losing people, losing friends. Why? Because you are telling the truth and you are spreading the word of God and tell them about Jesus. People are gonna start changing on you. Start walking with you. People are saying stuff to you like, oh, you want to be a holy man? You want to be a holy guy? Oh, what happened to this? What happened to that? What happened to this? All of a sudden. This is what people's going to say. Either they're not going to say it to you, people's going to start talking about it to each other. Amen. Leo langa na leo tata wola I taimi nei. Ma mea le na o loto tupu I le taimi nei ngā ruenga. Tele na sauāina tanga wha nau o le atua, ona o le amiotonu, ona o le upmoni a le atua. Amen. Aua ne e masalsalo o le tangata ke wisiana. Oni e te ia. Lei o a inga malonga rue mbala una e o lo tanga. Aua ne e manatu. Aua ne e manatu o tuula fo ina o le atua. I teimi e ho mai e popo ngā mawhainga tā o le o langa. Amen. Aua ne e manatu. Ua tuula fo ina tātou I le atua. Po ua le alofa mai le atua. I teimi e ho mai e ma tele mai e whainga tā o le o langa. Ia tātou maua le ono sai. Ia tātou whaatua tua I le atua. Ia tātou tari tonu I le atua. Nā te le tū la fo ia te oe maa u teimi o whaapita huli. Amen. E te tau ona tātou ono sai whainga tā ma whaapita huli. O le ngā ruenga. Ma le wala au wino oe le tua. O mua pe teu e tolu whai upo su malfitu. Na whai mai. A wā a whai e pia ngalo le atua ia tinga ina o tau ona o le a miulelei. E sili ona le lei o lea I le tina ona o le a miulanga. A whai ke ki ngā inga o ngā o mele o le leaunga.
You wali. Le se wing. Kuso le kikinga inga I me le au nga. Le kikinga inga I me e le mau te manguia. Ala fai mai. A e kinga inga o ngore a mio le lei. Pe mai e sili lea I lo o le kinga inga o nga o mea leanga. First Peter verse 3 verse 17 it says, remember, it is better to suffer than good. That is what God wants men to suffer for doing wrong. Do you want to be suffer something or suffer for not doing good? E te manao. E te manao nato I ngā o ranga papenga. Tātou te safa I me le au ngā. Ai e safa ona o melelei. E manui. Ui ai le tua I a te oe. A e safa ona o le whainga o le ngā luenga le tua. A e safa ona o le tau tua mai e tau mawhai I a tupu le ngā luenga le tua. O le safa le lei ngā. You suffer of doing something good. And that is God want. E whaamanguia le tua I a te oe. Lea o ngā kako ki safa I me ngei lalo langi. Lea le winga. A e safa ona o me le wa e whaia. Ona o lofa I le tua. Ele le numo le tua. Amen. Ele le numo le tua. Mo mua pe te we lua whai upo sumaliwa se o matasi. Pe mai. A wā o le mea le ni e mali. A wā o le mea le nei e mali. Pe a whai o le loto puatia I lalea tua. E ono sai ai se tas I le tinga. A o wha tinga ina fua la o ia. A wā pe se a se vi inga. E maua pe a whai kou te ono sai pe a tua ia o tau ona o leangasala. Ai a whai tau te ono sai pe a ngā ina o tau. A o a miolelei. O e mea lava lea e maalie I lea tua. A wā na wala a wina o tau. Ona o lea lava mea. A wā na tinga ina ke wiso. Lava mo o tau. Ua tuuina mai ai e ia. Le whaoa o mo o tau. Ina ia o tau muli muli atu. Ion tūlanga a au. Pele. Ki ngā inga I mea lelei. O lau ki ngā inga I ngā luenga le atua. O lau ti ngā inga I le wala awina oe e le atua. I lona ngā luenga. Pe mai e maa lie I luma o le atua. Pe mai. For it is commendable if someone bear up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. But how it is to your credit if you receive a beating for doing wrong and endures it. But if you suffer for doing good and you endures it, this is commendable before God. If you fear ilum, ele lei ilum o le tua. To this you were called because I suffer for you, leaving you an example that you should follow in his step. E te tau o na tātou manatua.
I taimi e tātou te langona ai, le whainga tā o le ngā luenga, ma pua ngā o ngā luenga e o mai, ma whainga tā o le o langa. Ma rou ola wha le anganga i le atua. A o na tupu mai la whainga tā i, aua ne ingalo i a te oe. Na maliu ki ngā inga Yesu ke wiso i lunga o sātau, ona o oe ma. Ona o rou wanga sala, ma lau wanga sala, ngā hamo e Yesu ke wiso i lunga o sātau. Amen. A o rai na o mai whainga tā, ma poponga. Ia tātou mawhau i ti ngā inga poponga, na uia e rea li Yesu ke wiso i lunga o sātau. A leo wau mai e Yesu le whateita inga. Mo i tātou tangata whaolaina. Ina ia tātou sāwawali ai. Ma ia whapena o na tātou mawhau ai. Ma whaaloto tele ina ai o tātou tangata. I taimi e tātou te whaalongo. Ma tātou whaalongo ina ai o le whainga tā. Ma le tele ma peluti mai o pōpua ngā o leolanga. E le ngā te leo le ngā luenga le tua. Ma fau ile alofo Yesu ke wiso ia te oe maau le tangata whaolainga. Amen. E le whai ngofi o le whai tai tainga le leile whaahari mai a te oe ma whai loa mai a te au le tangata wala awina e le tua. Ia tātou ono sa i le ngā luenga. Amen. Ia tātou ono sa i tāla ma whainga ma upu e whai mai e tangata i a te oe mau ona o le ngā luenga a le tua. Ona o le wala awina e le tua o lo langa. Amen. I tātou wha malolosi. Amen. I tātou wha malolosi. Aua ne i o tātou wha vai. Aua ne i o tātou give up wawe au ona o tala tangata. Ngā lua e pēr oe. Whai pēr le amiotonu. Aua e te wha vai. Aua e sa le wha vai le tua. E le wha vai e suke wiso i le amoingo o se mo se. And you know what the worst thing is? E wha malosia i lo wola wha le nganga malo wola wha tō tua i le tua. Mi ele ai se anga sala. Aya. Tua inga se. Tusi lima. Pehangu. Whai ai tala. Aya. Sa ia ono sa i pea. Ona o lo nā lofa i a te oe. Maha u le tangata anga sala. E le whai ngofia ngā luenga le atua. E le whai ngofia lo wala awina. E le whai ngofia lo wala awina. Even Jesus. Na ho o a Yesu ke wiso. Le tangata e le aise se, le aise anga sala. Le aise ila. Aya. Na ia ono sai. E amo oe, amo au. Amo i tātou i lunga o sātau. Ina ia whape nā o maa. Maki ningi ese o tātou anga sala mo tātou se. E lei whai ngō fie. Whai mai e su lau tamahai. A whai e mawhai. Ia e ave ese le nei hipu i atia. Ai aua le whaia lo loto. Au loufi na ngaro. He's in pain.
Jesus was in pain. Le hipu e whaingata e le mawhai e se tangata ola. E le mawhai e oe maau. O ngā hingu le hipu lea. Nobody ua na o Yesu. O le whaingata le nā. O le whaingata le nā le ngā luenga. A whai e te sau i le ali e wai whapea info e o le ane lei mea uma. Le ai. O le a e uia whaingata. O le a e sopoia whaingata o le oranga. O le a e sopoia whaingata o lo wala awina. Amen. Tele fo e nisi tātou a matan tusi lima i le atua. Tupu lo whaafita uli te tonu a inga. Tusi lima i le atua. Pesiri ngia i le atua. Tua i le atua. Wa ai atu lo wa manuia tangata o le lalolangi. Maua mea, tele me maua. Maua fia fia. E complain le atua. We tua ia le atua. We fisiringia le atua. We whaapea ifo i lo loto e tatau ona e manuia ona o oe le tangata o le atua. Ona o oe lo e whaia le amiotonu o le atua. Ona o oe le tangata ua e ua whapena suia o ranga e mai o lo tangata o lo whaia le amiotonu. Ona e campaign o la ia i le atua. O le ngaluenga le atua. Le whapea a e sauroa. Ona e mauala ia manuia e tele. No. Amen. O le atua e wha manuia mai ia te oe. E le wha ilonga fesiri le wha manuianga le atua ia te oe. E le wha ilonga si. Just because e kewa ai aku iau o lo whaia me fia i meo le olanga ma meo le lalolangi mo lako mo le manguia ai kere o wa ai aku kere o manguia po le ala wal meo e masau salu fa kuskusa ai o ke fa ilonga siringa le aku e fa manguia le aku ia ke just because they give ai aku lako manguia doesn't mean e la ele kere mo wase manguia no. Let me tell you brother, o mea o le tino o mea o le lalolangi ngei e ngaka i le lalolangi ngei. O mea o le lalolangi nei, o fia fianga ma manuia o le lalolangi nei, e ngaka i le lalolangi nei. A o le ola wha o la ina, ma le ola wha le anganga, ma lauta lia o Yesu ke wiso, e whaia le ngā luenga le atua. E whaavavau lava, lou manuia. E te maua le ola e whaavavau. E re maua tangata o le lalolangi. O e o lo fia i to ina naunga ma fianga o le lalolangi. Le manuia lea e te maua. Yes, they might have everything in this world. The blessing they have. But don't forget, that just for this world. It ends in this world. When you die, you don't take all that blessing that you have to the grave. No, you go empty. Amen. You go empty. And the question is, where your soul's going to end? If this is what all you did, you just giving your life to the world and you forget about Jesus, forget about God, and you just having fun in this life. You have all the blessings of this world. And if you die,
You not gonna take all your blessings of this world with you in the ground. And the question is where your soul's gonna end. Do you really think that you're gonna go to heaven? With all this time you were in the world enjoying the life, enjoying the fun, not going to church, not praising God, not giving your life to Jesus. And yet you think your soul's gonna go to heaven? Nope. I'm sorry, my brother and my sister. Your soul's gonna go to hell. And I'm telling you the truth. You're not taking all these blessings. O fa mangyang o mangwia umol meo le lalolangi le ke moa. E ke le alu maave. So ia ke au ai. E sili lo umakiva I meo le lalolangi. E sili lo umakiva maro ma lo ngofo I le fale ma o kapua I le akua. Ma ave lo uola I le akua ma o aunga I le akua. E sao ai lo uola I le anganga. E sao ai lo uola ma lo wanganga. I le ona e whaabavau. Ngai lo o le I o lo u anganga I le se oli. Amen. E kere o whai aku, so I'm not telling you o meo le lalolangi nei ma whamangi lalolangi nei le anga. No. Ele lei. There's no blessing that we receive from God. Le kake ola I lalolangi nei. Ele le anga, ele lei uma. O whamangianga le akua le ke manguia I le lalolangi nei. Ma meo lo kako maua. O whamangianga ngā mai le akua ia I kako. Aole mea. Ia awangi a vea ia materialistic and all this stuff. E ke whaangalo I ngai le akua. Amen. E ke whaangalo I ngai o ngā kuu lo whaamua I le akua. Ma ave lo wola I le akua. O le mapua le mela I se ai. Amen. Ta ua lo wola wha. Ia whata ua na ave lo wola I le atua. O mangaia ia ai mau ai ke enjoy inga le kele o whamangianga I mea le tino. Ai mai se mea o le anganga. O le makua I mangaia. Amen. Ai sea. O ngai whamanguia mai le akua I ake oi. E mai mai le akua. E o manguia o le lalolangi ngei. Ma mea o le tino. Te whaamua mua mea le atua. E te pataula ia I le atua. E te whaamua mua le atua mona finangalo. Po le a tele o tupe. Le a le tele o oa. O manuia. Ai wa ai mai le atua e te whaamua mua o ia I mea uma. Whaapopo ina le tele o whaamanianga. Mau manuia mai le atua. O le mea ngā lea e whai ngā le tātou te wa tātou atu whaamua mua tātou whaatou tua I mea wa tātou mua. O mea le larangi ne. Ia o le nā lai si se ai tātou. O whaamanuianga o mea I te maua I le larangi. No. Everything is good. Everything. E le lei mā mea. Lei se mea I le leanga. O mea ai o le larangi. Ma whaamanuianga mea manga ngai le kake mau. E ngaka I le larangi ngai kake le o maawe. Mea le nā e whaataua I a te oele le uso to fine ta mamatina. O nā whaataua o tātou loto mo tātou wanganga e ave I le atua. E te tau o na tātou ofo ina atu o tātou wanganga I le atua.
Tātou talia Iesu e avea mo tātou whaola. Asia, tātou te maua ele manuia ma le ola e whaavau. Awane i o tātou, awane i o tātou, avelo tātou whaamua mua i meo le lalulangi, whaamanuianga le lalulangi. It's good to have. Pa i awane avea i o tātou whaatotua mano tātou whaamua mua. Avea i le tua whaatotua, ave i le tua, le whaamua mua i teimi uma. Amen. Ole ngā ruenga le tua e le whaingofie. Awane i o tātou tua ia le tua. Awane i o tātou māsaro salo i le tua. Amen. E te tau o na tātou wia whaingata mo puapua ngā o le savalinga o lo tātou savavali ei. Amen. Wana ho o ai le ri i whaola. Sa ia savali puapua ngā whaingata. Amen. Te titi umar tātou whaasoa. Amen. Tātou fo ia. Tātou fo i tātou tangata whaolainga. Whanau le tua. Ia awane i o tātou whieita. I tangata e whai mai i a te oi. Awa fo nei o tātou i tātou atua ina se i tātou. Amen. E te tau o na tātou ono sai. Pētua ina i tātou. Pē whai mai tala i a i tātou. Sa vali pēa. Pai pēa lo wora au auna i le tua. Ono sai pēa i le ngā luenga. Ono sai tala i whai mai. Awa o le ngā luenga i le tua. E ta tau a i a i tātou o na tātou ui puapua ngā mwhainga. O puapua ngā mwhainga tā fo i le tātou te uia. Olo o iai manuia o le tua. I tua atu. Amen. E te taua o na whaatau nuu lo tātou wala awina. Le wala awina e le atua o lo wolanga e te taua o na whaatau nuuina. E te tau o na tātou savalia pēra puapua ngā ma whainga tā o leolanga. We have to go through problems. A whai e tātou te re uia i a whainga tā ma puapua ngā. Tātou te re iloa le mamalu o le atua. E te le iloa foi manuia le atua o le a wha manuia i a te oe. I taimi e te sopo i ai le nā whainga tā ma le nā puapua ngā. Amen. E o ai a Iesu. Sa ia o sai. Tātou hoi kangaka e keusiano, tātou tangata whaolaina. Au hoi ne o tātou vai atu hoi e whapea le sao. Le tātou te sao. O mea le tātou te whaia le. Na tātou tau ma whaira i e tātou te whaatupu. Ma toi tau atu, ma toi tau i atu le whai me o tangata. Pe se pe sao onu sai. Amen. Po le hale tua inga e tua nga i e tua i e tātou le ngā luenga le tua. Ma le upu le tua. Tātou te o mai e tā lai atu. I e tātou on sai. Aua ne i o tātou tau i atu. Mo tātou mana tua le tala. Ina ua atu le. Au kaurang sili ma fita o Roma. Tu e su e mai Yesu ina ua kakai a koe yuka. Yuka whaalaka. Yuka whaalaka. Pai mai la e la le mea tala, e le mena tupu le tala. Pai mai ina ua o atu ro fita ne. O e mankua sa ia, mankua peke. Mai ngā kū i fo peke lui lunga.
ka le kalingo oi kipi le kalingo kasi o le wana ta a le kai kai o le au o skauranga la wanga ingo pe mai la ingo ua kipi nga fai e lo Yesu nga sau le Ioane su valu fa upo su matas nga fe mai wo feta la yatu Yesu ia peteu ina sulu ia lau pelu i le fa moenga o lo manatu ea ia aua ne ia uinu i le ipu ne tu ina mai ia te au e lo utama o tato wa ai le ata le ufa ali mai i le mele kusa o le mea peteu ni nang fai e tupu ia i tatou ona o lo tatou alofa i o tatou ainga ona o lo alofa i lau wō ona o lo alofa i lau tofine ona o lo alofa i lau fai fe au e te tū ai lunga i fai le mea e le te tau ona fai a le te wha pēsa e i mea tatou te wha pēsa ai se po le a la le tua inga mai e tangata i ate oi even though i ke sao e ke iloa ia kako on sai nga e kakau wao nga kako ia fai nga ka pe mai Amu'ia i tātou e tua inga e tātou te ho i le mālo i le langi Amu'ia i tātou e whainga le whai mai ai tala kusa o le waku pekelu i lunga ma le anganga o pekelu o nga o le alofa ia Yesu ma e ma le mawhauwhau o pekelu le kaiminga pe a kou wha le mawhauwhau e kaiminga o le la kei loa e se le sa o Yesu le mawhauwhau le a pekelu i le eise mafuanga o le a whaasa kaulu o Yesu o nga o le ele eise me se kua kulo pekelu lunga kipi markaringa ai fai mai Yesu e mai le kali a Yesu fai mai lou manatu ea o lou manatu ea ia aua ne i o uinu i le ipu na tuuina mai i a te au e lou tama kusa o longa winga kusa o le wa fai wa o kingia Yesu peket he mai peket ko suru lo ngai fir fa moenga o le mangaku o e ke le ia awange o wingu le ipu nga au mai e lo tama o te inu o le ipu le fai nga ka o le fai nga ka o le a o Yesu o le ala fai nga ka o le a dia Yesu ke viso popo nga ma fai nga ka o le a savali e Yesu mangako e peken ia awange ia o savali le ala le ai kako ma fau pe anga fai fo ka ika le pe sau ka ika pe sau ska ka ka fai se me i lo kama alau ke lo sa o lo kama ile e ma se lo kama fai e ke kua kulunga fa o le lo lima di kanga ka le kam fai sau e fai se me se lo kama kai fa pe ngal me le kupu i a le haka le o fa ali mai e Yesu e ka kau ia i ka kou o nga ka kou maua le ongo sai ia o ka kou ongo sai me kukupu ni ngā ruenga le atua ia ka kou ongo sai me kukupu i kala o ka ngaka le a fai mai a oe onga ua avea oe ma ka ngaka fa o rainga ua e sau e ka lai le upu ua e la unga le upu ua fei kai ka ngaka ua sui lo roku ua sui lo koriko ia e ongo sai pe sa o pe se o sai na e wai suolo o iai manui tuat amen o se ata mānai a lea mo i tātou tātou tangata ke wisian
Tātou tangata whaolaina. Tātou tangata wa malama i le upu. Wa tātou iloa Iesu ke viso. Malona fina ngalo. Ia tātou ono sa. Ia tātou ono sa i me te tupu mai le oranga. Wa e te tau ona tātou savalia pupua ngā mawhaingatā. E te tau. Ma o nā fo i pupua ngā mawhaingatā o le a e uia i lea taimi. E le tūra fo ia oe maa o e le tua. Amen. O i ngā o le a e loa ma e vaaia ma whaapupula ai e le tua o mata i manuia o lo tua atu. I taimi o whaingatā ma pupua ngā. Amen. Vi ia le tua. Pe mai le tātou upu. Au tu o tātou whaamarosi mai. God bless those who are persecuted for doing right. Amu'ia e o sauāina o le amiotonu. A whai o sauāina oe ono ngā luenga le tua. A whai o sauāina oe ma whai tala tangata i a te oe ono suinga o lo o langa. Wa avatu lo wola i le tua. O e tāpua i le tua. Ma ua whai ma mea ua le fia ai tangata i a te oe. O lo a inga. O o. O lo nuu. Pe mai amu'ia oe. So lo tātou wolanga lue la i le tua ma whai le fina ngalo o le tua. E iei whaamanianga le tua. E whaamanuia mai le tua i a te oe ma. Amen. So le tātou savalinga la i le neia fiafi po le nei o langaro tātou ola e whai le amiotonu ma whai le ngā luenga le tua. Ma tā la i le fina ngalo Iesu ke viso ina ia loa le larolangi. Ina ia tele tangata o tātou a inga o manuu o le a papena o na ofo ina atu o tātou ola i le tua. Ina ia tātou maua sa mo ma tātou mai e ave o tātou tangata i le tua. Ina ia tātou maua le manuia o le ola e whaamavau. Amen. A whaila le nei taimi ua. E ise mea whaingatā o le nei o langa po ise mea whaingatā. E uia i le nei taimi. A tātou whaamarosi nei aso. Pe mai, amu'ia e sauāina. O le a lama whaapita uri o lo e uia i le taimi nei. Ono sa. Ono sa i ma e mawhauwhau i le ala na ui ai le atua. Na ui ai le li whaola o Iesu ke viso. Whai malu tau i a te oe. Whai ma wha manatu i a te oe le tangata kewisiano, ma hau le tangata kewisiano. Ia tātou wha amalosi. Amen. Puanga. Te lia whai ngatā. E tātou te wa ai le mamalu o le atua. I teime tātou te lia ai whai ngatā ma puanga. Amen. Ele lei ale. Ele lei ai kaki ngā inga i mele lei. Ele lei ai kaki ngā inga i ngā luenga le atua. Ele lei ai kako ki ngā inga i le oranga wha kewisiano ma le oranga wha uina. Ai fia mai ai le atua. Ai le anga le tātou ki ngā inga i mea le anga ma me sise, ma me le kauria, ma me le aonga, ma me a mio le anga. Ili e kwa ile ai a siaonga. Kwa mai mau o ngā ki ngā inga, walu fuaro ki ngā inga i mea le kauria. A le anu o ki ngā inga i ngā ruenga le kua malo ola au aunga i le kua. E fia mai ai le kua i a te oe, ma e wha manuia mai ai le tua i a te oe. Pe mai pe kelu. A wā a whai e whina ngano le tua i ngā ina o tau ona o le a mio le lei. E sili ona le lei o lea i le ti ngā ina ona o le a mio le anga.
So tinga inga I mele lei. Pero le ar fai ngā kāri ngā luenga le akua. Po le ar fai ngā kā le ora au aunga I le akua ki ngā inga. O mea le lei. Ngā e sa o le ki ngā inga e le o mai maulo ki ngā inga ni ngā luenga. E wha manguia mai le akua I ake oe morou a inga. E le alu fua fo I lo ki ngā inga ni ngā luenga le akua. A o lo ki ngā inga I me le anga ma me se ma me le kauria. Ma me le aonga. Mo ka mai mau ale ora mai mau ki ngā inga. Amen. Ne fiafi nei. O tato ufa malusi na. Ie tato ufa malolosi ngā luenga le atua. Tato ufa tua I le atua. Ave o tato ola I le atua mtalia Yesu avea mo paola. Ina ia tato maua le manuia. Amen. Vi ia le atua. Taria fai ngā tāma pupo ngā te uia I le aso ma le aso. Taria. E le tūla fo ina oe le atua. E le alu vale fo ilo ki ngā inga ni ngā luenga le atua. Amen. Vi ia le atua. Ia o le tātou upa marosi nā mo oe maa uli ne fiafi. Pa manuia tele lava le atua I lau. Pa alongolongo mo lau fa tasi mai le ne fiafi tātou po kalama. Tari tonu ia ufa manuia lo loto le ne fiafi le upo le atua. Tari tonu fo iwa. Toi maua sisi maa losi fau ma le pa popoina o le fa totua ma le ola fa le nganga I le upu I le ne fiafi. Amen. Pai mai tātou fa ma o le tātou autu mai God bless those who are persecuted for doing right. Amu'ia sauāina o le amiotonu. Olea. Pai pe amiotonu. Pe me sa e fa manuia tua ia te oi. Pe mai e amu'ia oe. Amu'ia. Olea. Ia. Fa manuia le tua I ne fiafi. I le suafa o Yesu. Amene ma mene. Ia vi ia le tua a nei na fiafi ia o le tato upu na a. Ia ma nei le upu nei ta fiafi a. Te le fu se sona. Ia te au fu ne fiafi. Ia ona le upu a. Ia maua le onsai. Maua le loto toa. Pai le ngā luenga ma le onsai. Ma le wha pali. Aua ne I maua le ita aua foi ne I tusilima I le atua. E teimi e tupu ai whaingi tāmpo po ngā. Le ia whamanu e te le lava le atua I le tātou mautanga I le nea fiafi ana le upo le atua I lunga o le tātou po kalama. O le ia manu e te le lava le nea fiafi. Whamanu ia le atua ia te oe. Ia le ngā te ia. Le tātou upu manu ia foi. Penana whaatasi le atua mai I tātou I le neiwa I aso. Ia le tātou por kalama ia o le aso tofi. I le tātou por kalama masani le aso tofi le tu lai balu. Ia tātou toi fei loa I lungo le tātou por kalama I le aso tofi. Ia pēa o atoi le ola ma le manosi. Ia talo atu le tātou inga. Ia mawom pa anga o tātou por kalama. Ia mantua le nei po kalama I u tau sanga. Ina ia whapenao ona watu ai pele upu le atua e whai ma wha malu si anga mo tātou tangata I le asunga fua stofi ma le stonai. Whai ma wha malu si anga I o tātou ora wha le anga I le upu le atua. Ia maua fo I le malosi ma le ola. Ia no nei tangata ia e maise le afo le mamal o le tamapo le au na ia tala lei se kia. Ia awa fo I le tauta inga o tātou ngā ruenga. Ia na o singa talusanga le tātou malu le tātou paanga o le tātou pokalama. Ia manatua ifo la talo. Manatua ifo talusanga. Mole o tātou a inga uma.
o ma e ua maua mai le nei por kalama. Talo atu ia, talo sanga atu, mana tua ifo i lau talo sanga ma lau talo, le paso le mātou por kalama, le tofine ia fina, welese, i lau talo, ina ia whapena ona, ia ei whamalolonga le atua, i le tofine ia po le paso e nei por kalama, ia nei a fiafi, whamole mole o tātou ainga, tātou o mpaanga o tātou pokalama. Ia, po oi fo i wa maule ama no e te mata mai e nei pokalama. Ia mana tua ifo le paso o tātou pokalama. Le tua fine ia fina, o lese i le nefiafi i au tātou sanga. Whamanuia le tua ia ti oi. O le ia o tātou pokalama le nā. Tātou whenua i le po le stofi. Ia i le tunga o tātou pokalama i le tūla iwa. Ia malo wharoaro lava manuia nei vai aso, manuia nei po, paise lotu e moe ai. Amen. O lea ia, tātou whato whai nei taimi ke tātou wheloa e stofi, fina, plesu, e le nei a fiafi, le a fina, ia fam. God bless. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.